Kain natin kapsa to. Number one. Okay. Ano lasa sir? Yung kiri-kiri. Oh. Sarap na. Iba yung kiri nila eh. Kap! Hindi kere dito, mga kere dito. Kere dito, no? Sobra, no? Tapang Tapang, ano? Ito, ayos lang sir, tama to. Tama. Tama, tama, okay. dito. Tama. Matikman na yan, pagkakas yan. Kasi pag dito, tapang. Kap! Up, up! Bogey. Cap! Yung cup, yung munang garno. Lulukin tayo sa Ronaldo. Looking handsome boy. Ha? Bangko. Takbet ko. Takbet. Probinsya. Tinira mo yan? Pero, Ikaw tinira mo yan? alam mo bang lantok dun? Ikaw na yan. Ikaw. Wait. Masama lang akin? Simsim mga baby. Hindi marunong. Oh. Check down the how to eat. Put there, after. No like Put that. like this. No like this, always tight. No put like this. Kasi pag tubo niya lalagdag na sa buwangan niya. Review na po. Ito yung no problem. Philippine law. Oh. No like this. Akaso. Ano? Sini. Sabar. Good na? Sili, may sili rito eh. Sili ako. Umos, no? May tek sili dyan ba? Yan. Manyaman. Kain na! Ramadan Karim! Kain na! Wala na like this, but so much light, oh? Ito, matalak sa sarap.
No, like that. No. Sim-siming ano. Ilalagay niyo sa mukha niya. Gamit ko ma. Problem, tumasaan there. Sleeping there, problem kami tumasaan. No? Super. Mm. Tinuturuan magkumain. Hindi ako marunong di marunong magkamay. Oh. Mukhang mauubos yata sir ah. Kaya. Sabihan na lang natin. Sabayan natin sila. Ang talagang lang ako. Tubig. Lagi ko inom. Tubig. Kanina. Dami no? Dami. Man, okay no? Bring mo yung right. Good no? Yeah, after you, hame weekend, araw sa binili na pagkain niya, orderan, at kalang puri mo pinagin. Apa deh? Ala. Lu hap-hap mo lalu. Panalo. Keras kan? Ayan. Give. Yeah, you eating this now? You eating? Give. You eating? But you remove one stuff. But you're not throwing bone. Eating bone? No, me eating bone. Yeah. You eating, Bon? Oo. Kinakain niya daw yung tinik mga kapsat, oh. Ano katindi? Matibay tanya to. Yeah, good. Number one. With no teeth, no idle bone, no eating bone. The time normally bone no good. Strong teeth. Hola. Go. Masih kontak ya? Hah? Oo. Alas 2 tayo? Alas 2. Oh. Now understand, ha? Should be your finger put through inside, no? Yeah. Don't make same basketball. Yeah. Check. Check Chandra. Check Chandra. Check also. Aywa, very good. Pero pare na, only small now down.
All complete. Oh. Finish. Number 2. Number 2 ulit. Patay. May noodle. Bon. Bon. Ha? Yung tinik. Kakain? Oo, ayaw na tanggalin. Oh. Sabi ko may tinik. No problem daw. Laki. Pero hindi kung paano kumain ng ano, tinik. Patay tayo dyan. Fish bone. Number 1. Oo, tingnan mo, tingnan mo. See? Oh. Sarap ito. Number 1. This, No problem. there is one trending. This, No, trending siya. no, because they're not. Good. Trending. Bakit power din naman? Power. Blending inside. Hmm. Eat. Bakit power? Power ha. Hmm. Siyempre, tambako ada. Tambako strong. Hmm. All eat this one. You finish? Take all. Bone. Yeah. All put on. Oh. Around the eating no problem. Number 1, this guy. Very strong man. Around the young. Anak Buddha. Dulu. Little. Ove atau Buddha. Strong man. This the tinik queen. One big. Number 1. Good. Tapos na. Ganyan ka lang siya, oh. Kinakita niya. Okay, guys. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to subscribe.